Chibai le vek ule tun chuma chuan taitala kan hmu ang hian case mak le rap thlak tak kan ngai thlau dona in lai china ten omle mak em mai pa fakara thleng thei tur powa kan lo suang tu ngai lo khopa case dangdai kan ngai thlau dona ni he case hi kumsang khazakwa somkwa panga a kumsom ni a upa Steve Padel le kumsom panga a upa Eliside in ngai zona atanga intran ania Steven hi New York khopoya cheng ni in Elisa ero San Antonio Texas a cheng ani ve thung hun engemaw chen chu online kaltlang hian anin bia a mai chana voi ni anin hmu hnuwa Steven chuan Elisa chu Texas sa anun kalsana New York a chenpuya asom thlo theita ani an chen dun hnu reilo te a Elisa chu kumsom paruk atlinga arai ti an she chhuaka ti chuan January sangkhasakwa somkwa pariata fanu Dennis Pladil shinga a fanu chu a hmangain kumno pangte e tilo chuan a duat ve thin hleya mase achung te laka changa a omshana wangin a khwa a har thinin thila ol sam zok zok lo thin hle a fanu tan chuan chung ko chatak din du ma se Steve du dan alo ni ve hau lo Steven chu Elisa le Dennis laka chuan aswalin tharum tho a sha thleya Dennis chu a taksa a paisak waka a taksa rong a dui khuk thlenga piaite a shatin a che du dan chu anun arong thin hleya a tra beng chen deuh chuan Steven chuan Dennis chu kolara da in a kalsan dai china chumkhat po Dennis chu a cha awangin aka a hup phoi saka a thi chel nge nge Elisa chuan a fanu chu chantum thin ma se Stephen chuan tharum mangin Elisa chu adang be china Elisa tan chuan ti thei awang thin hle Elisa chuan a fanu tan chuan Stephen bula chu a him don lo ti shema se Stephen chu akalsan ani vai chuan Stephen chuan ain ti hlum tur thu in awau china Elisa chuan du viau ma se akalsan ngam lo ani ber Stephen hi ransa chunga po anuna rong hleya abikin Elisa ti chainan hian Elisa mu lai ngeya ransa soisakte a sha thleya ani nei chung zongin Stephen hian na anei lawa anupui Elisa chuan naupom chungin an chung kwa chu achom ani ringot Stephen chuan Dennis ti du da chu alaban san theilawa wangin Elisa chuan aman Stephen chu akalsan thei selo chuan naute chu Stephen alaka chingin ada bawang ti in thutluk na asiam ta a Stephen chuan Dennis chu engtiknia emo atha du mai a hlawa wangin thlariat leka upa Dennis Padel chu adopt turatan ada ta ani Tony le Kelly Fisco tinu pa chuan Dennis chu fa atan anlata a Dover New York a chenpuin Dennis ming chu Katie Fisco ti in an thlak saka an fapa Kerry le an fate dangnen an changlian chhauta ani nun chatak le nun nuam tak nein Australiana a chiante le a chungte soidanin Katie hi me chengoi choile zakzum tak mani to ka hlim thei tak ni in an soya ran angai na in ran chunga angil nei hleya sapo a elo pha hial bokani Dover High School a kalin cheerleading team member ania lemzia athiamna hian midanga hi pin college akal huna chuan digital advertising a degree nei atum bokani a blog post pakhata po pen le azia na tur le khaphek hi katan chuan bunral mong le mun him ania pen tuite hi dan le shailaka karal thuam ania classroom le park kiltina te hian aruka thonthu anun na nei tura ka dwan anom launa om lawang lemziak thiam te hi hanzot mala lemzia hi antan engtiang taka poimoge ani a chan sang sang soitur an nei chewanga an soi zo thei ngai lawang katan chuan lemzia tel lawa nun chu thitluk kan ni ti hialin a soyani keiti hian falak ani ti hi asia a mase chu chuan aril ruwa she umna a thlen ngai lo ni in anu le pa Tony le Kelly de chuan an soya mase ashing tu anu le pa dik tak te chu engang mi nge anni shiat achak thin hleya Stephen le Elisa te chu anla cheng dun renga Stephen hian amizia athak wange shiat ni lo ma se kumsang ni pasari khan fanu an nei le a kumsang ni som pahnia fanu buk an ching le ani keiti chuan kumsom pariat atlin kumsang ni som paruka chuan social media kaltlangin anu le pa dik tak te chu azonga amuta ngei boka ti chuan Facebook kaltlangin message athon ta
anu le pa chuan an lo lom hleya hemikum August tha hian college zom atum boka mase anu le pa tenen anin biak chat emawang chuan college kalchhun zom lova anu le pa Stephen le Elizabeth chenna Henrico County Virginia chuan apem veta ani fa atana la tu Tony le Kelly chuan akal tur chu ngai ngam che lo ma se puitling mania thutluk na siam ve thei ani to ti in a thutluk na chu za sakin anu le pa te bula chen chu an rem ti sakta ani Katie hian anu le pa dik takte afin hian anaw mai chia pani te hi kumsom pakhat le kumruka upa an ni ve towa an zawai mai chuan Katie chu an lo lomin Katie pun nuam ati hleya mase Elisa le Stephen te inkar chu alo la thareng reng lo khum khata po an mudun ngai lovani Stephen chuan ati dan ngai te in anu pui chu afa te hmuwa ashok shep thina bungrua te pai darin Elisa chuan Stephen a bula chen chu a ha thlakin amut a fu lo deule a bula chengten kan tor vevek angai pha thin ni ina soya heng zong zong hi Stephen an alaban san silo chuan engwangin nge Katie chu an ina letle tura an somti hi zona om thei ania an fanu chu hriat chan an chak po alo ni theya ani lo po in Katie shwai ho chu Stephen a ngai dan zok po ani thei Elisa chuan Katie chu buitling ani to wangte po anyang falak turata na anda na chante chu arukin ashil ta veka Stephen alaka ain ven theina na shil ania mase maktak main Katie hian engtiang taka swalnge ani ashat lo wange Stephen chu anne lo phalo an pani chuan anin konge big emoti mai tur zok ani Katie omachanga thlani nuwa chuan Stephen ami zia chu adang lam chana patling kumsom le ti ni to si chu tlangwal ang main jeans le t-shirt ron war tharin ain chei num hlar renga akhabe multe zet fain asam chu adar thlengin azoa Katie ruma chota mu chu atum tabur mai bok Elisa chuan Stephen omdan chu alo hai ho lo afanu ruma zanni are nuwa chuan Elisa chuan Stephen chu atong ta a afanu ruma modai chu thilpa ngai ani lo ti in zelatuma mase in hauna changin Stephen chuan Katie shwain anin chu a chwa san ta dai mai ani November sangi somparuka chuan Elisa chuan ator thei to lawa wangin Stephen chu a chen ta nge nge a kor chuan an fa te pahni laka thone na chu ain ang che ina pe a mase Elisa chuan a fa te pahni te chu a in thara a choma Katie chu apa Stephen a bula a oma heta changche a hian boina tak tak chu an chanani mei sang ni som pasari vela chuan Elisa chuan apasal Louis Stephen le alfanu Katie te inkar te nom tak chu afanu kumsom pakhata upa dairy a chher chuan a she chuakta ani dairy a chuan Stephen chuan afanu kumsom pakhat mi hnena chuan an u Katie chu ka u tilawa anu shon anga kauto turin a shil thu alawin ziaka phek danga chuan Katie ni om tak me cherai porlem alo in ziak poka me chenau pang chuan ti hian zakin tuna chuan araya ari na po apun bela kapa in boyi ti ina kawa kapa hian naute apai ti rem niang kano shon tia kauturin minti boxia mase ka u ania ka u chau ani rengang kapa nu pui ani towa anaw angin nge afanu angin min enti hi ka shelawani ti in azaka Elisa chuan a chher zo rol chuan thinrim takin Stephen chu kolin Katie chuan afa apai le pailau azota osam takin Stephen chuan apai thu alo shila Stephen chuan isha emokatia titi in alo changa Stephen chuan Katie nen chuan anin mangai thu soin in nei te hial antum thu alo shila July kumsang hi som pasaria chuan Stephen le Katie chuan anin ne na license an boy pui chana application a chuan do soin an pani chu mishang hlak le thisena in lai china nei lo ni in anin soya July ni somhnia chuan anin nei felta ani anin nei na hian Stephen anu KTP ni bokle fa atana la tu Tony le Kelly antel vea thalaka chuan anui sang le ngala engkim she chunga an fanu le ashing tu apa anin nei an phal sakhi thilmak tak ani Tony te nu pa hian KT te inkar chu anin rol boy thailo khopa thuk ni inan soya hei wang hian anin nei po chu an pom sak ni inan soi September ni khat kumsang hi som pasaria chuan KT chuan fa pa beneta shinga chung ko pa nga yang thawin hunan mang chawa
mase January sangni som pariata chuan police an kongkhar chu kikin an panhi chuan an manta ani uirena le dan bo chiat le ani neina chungchanga dot an soya wangin manan nia mase bela chhuatir le anni Stephen a lawyer chuan Stephen hian Katie hi inlai china nei pui turin anor luilawa hei hi kumtling veve inkarania an panhi hian mi patmei chetna inlai china an nei nuwa chau pa fa an ni thu an sha chhuaka mase Stephen hian alo mangai to ema wangin pa fa ani na chu da bawin hetiang din mun hi an thlengta ani ti in an case chu soimoi atum ve na sa hleya Katie chu fa atana latu Tony le Kelly te hnena thonkir ania an fa pa Bennett chu Stephen anu hnena anda a hetia anom shan hnu hian Katie chuan an dik lawani ti chu pomin Stephen anena anin kar chu ti to patuma thunai tu ten an pahnia inbiak phal lo ma se Katie chuan April sangni som pariata Stephen chu kolin an pahni ta na achat jok tho soin anin kar chu ati top ta ani nima sela Stephen chuan ol sam takin alo pom hau lo a thinarimin a om hle hle theilo ti chuan April ni som pakhat kumsangni som pariata chuan anu ina kalin afa pa Bennett chu a ina a shwai howa atuk April ni som pahnia chuan Wingdale New York a Katie chena kholam panin ain khal chhuaka amini vena changa chhuakin local store chang chuan Katie le apa Tony aten an in an chwa san lai chu a thlir renga Katie le apa hi KTP te in ti fai tura kaltuman nia New Milford lampan chuan anin khal chhuak leya Stephen chuan an hnunga azui ruzela Route 7 le 55 in tona kongan thlen chuan thelapoi zauta ani mita mutu te chuan 911 kolin he kong in tona hian mi pa pakhatin mi pahni aka hlum thu an reporta an taksa chunglam le an luwa voi engomaza aka thu an reporta Tony le Katie nge an ni hemi hnu zengdar riat le mini somli panga chuan Stephen chuan anu kolin afa pa Bennett chu atha thole Katie le apa Tony atha thu ashil boka koledon zo vele Stephen anu chuan 911 kol ve ngalin afa pathu soite chu chap chau chungin police te na athlenani police an thlen chuan Katie le Tony te chuan na traka chuan silaya ka na hnu ma alo tam hleya Stephen in an dap chuan police te chuan thomhno da na closet a naute lainat om tak Bennett ruang chu an hmuta ani Stephen chu police ten an zongta a mase zon hu nan hun an du rei lo hle zingdar kwale mini sompanga chuan Stephen Perel chu a mini ven chunga amale ama inkap hluma mu ania amo phurtu ber athi mewa wangin case chu atop ringot mayani Elisa chuan Stephen chu kut thole chongkama chaltlai viama se mi pat mei chiat na hoizongin afa tele ama ngei po a khoi ngai lo thu asoya afanu Katie chunga a che du dan chu mak ati takzet thu asoi Stephen anu chuan Katie nena aninkar a chatle a beise arin thu asoya mase Katie in chiang taka an chatle to ngai don lo thu asoi nu chuan Stephen chu a om hle hle theilawa anei thei to don lo chuan tuman an nei bik lawang ti re rupu in Katie telawa nun man adu lo ang che in atel lawa Katie in anun aman po arem tilawa thilpoi tak a khoita ani he khaisa thillang chiang chu GSA kanti mai genetic sexual attraction hi ani GSA chu thisen inzom inkara ingduna le itna lo piang chuak hi ania hetiang khaisi awang hleya thisen inzom na nei ti shesa lo te po a huam vek ome Katie khan Stephen kha alamngai lawa anin mu tira changin Stephen Khan pa ani na angni lovin nula le tlangwal inkom danin lokom se Katie tan chuan sha thiam a har mai thei adin mun hi ngai na thiam na nen chuan ala sha thiam mai thei jok mase Stephen ve thung hi afanu asen lai apian tirpu a mu veka asen lai in dimlo taka a shom thin afanu anglo makka a en thei hi thilmak le ra thak takani he khaisa hian fa atana latu Tony le Kelly po hi an thiam bikin alanglo an fanu hi an fala kania nampui hau chuan an falak ten anu le padik tak an mu donin GSA counseling andong china mase Katie hian GSA counseling mithiam te hnena changin adong lawani he khaisa ingai dan comment section lama ilo soi ve don nia